ام بدل دست ببکن دست گوتن و آخفتنه بکن ده هر پیوی ده کا ام بزیورم بال قلب و دل جدل ام تکفن ری بلا هینی ما بکه درز عشقی الیف و بی ده هر پیکی ده ده هر پیوکی ده ده هر گاوی ده بپرسن جی قلب خو بچه و امی بکن رازی بونا خوده گوتن جبوته ری ده هرک بالته هل بست وان جکر دنویسه خوزان جکر دبیجه ده هر ذری مقصود اوه مقصد انسان چیه تو لقلبات میزنه قلب ما لکود میزنه میلی کودکه نیت ما دست پیکا بقلبه آماده کرنا نویساندنا سرنامه جی تخت و ولات دل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بناو خدای عالما و الامین حمد به حد خدای عالمین او خدای دای مدینه مبین دما و بخیر تماشاوان عزیز و هجا نوها ام جبو برنامه نو جبو سرنامه ام لهف کوب بونه و ام دخوازن دبن عاصمان دل ودا ام دیوان خدینن بله سرنامه برنامه نویه بریگو ام بحثا ناو برنامه و مقصد برنامه بکن از دخوازن بری وینا میوان خو ام ناز بکن بلکی جوان ایگو ناز کن شخوا هنه که ماموسته محمد باران بری نها درکتو برنامه تلویزیون آمده روزنامه وانش خاله کولی نره صدای مل محمود جی برنامه و ناز کن دیسا که عیسی میوانه می از خوازم به کرتایی بزمان وان ام وان ناز بکن از خوازم که ماموسته محمد باران دست بکن کرم که ام وان ناز بکن کرتایی جوار عزیز نام من محمد باران از فارقینی ما دیاربکر دمینم gazeteciyim doğru haber gazetesi dinlerim. Livir ikamet dikim Diyarbakır. Çalışmamın son zaman liser tariha mazlumiyeta kurmanja bulgame heremame tişteku hatiseri insani ve bölge liservi prezide tarih araştırmamı çebu. İnsanı kıvan sıkıntıya aziyeta ditin belki günde ta seri چیه تا حتی ارجشی حتی گلیه زیلا گند بگند از گریم او انسانی که جوان قتلیام فلتینه و بچاوی خودیتنه مقدوری وان قتلیامانه از چون توا گریم توا دیت دا خبردانه ایکو ام گشت بون وان ایکو ساغبون د و تاریخ دا اپی تشته عبرتلیک متوب کر دستی مدهنه یازی کریه انشاءالله او ببین kitap و بن تاریخ ve henda nevin emi buvan inşallah tariha xo bizanibin. Son çalışmamın evin. Fadiyi ve Razi. Xeyratın ise serçava hatine. Seda kerem kenem ve kurtayı nazım. Razi ve navim Mahmud Kılıç az Merdine, ji navçaya Qoseri el-Urudne. Televizyona rehber edi, şob navesiyeri nebi. و بری دم بوری بناوی اسلام جان برنامه نچه دکر لبل اینها سیری نبی و روجوا جهان هی دم دم از کبرنه برنامه سیری نبی افسالا چهارا پنجایی ام دومینن القصر رودنن از تجارت دبلم دواره سیری ده yani hayat و mücadele Peygamber aleyhissalatu vesselam لکولینه معنی هنگ پرتوکه آماده کردن هنی انشالله دنیز دوام پرتوکه خواهی چاپ بکن هم زمان ترکی هم بیه کردی نهاجی از تجارت دیدکم دمنی خواهی تلویزیونا رهبر دید هنگ رادیو دید برنامه از در واسک سرچاوه هذا جورازی به که عیسی براستی و عمرت براستی تبقى لك بلكي ممثل به از وقت از بهم که عیسی به شکلی بلکی از جالی که فدید کم بلش بگم ولته ناس کرن از این شکلی دیسا خطابی وبکم خیرم کم و ناس بکن بلا خود جوراسی به
هجی گندکی حضرو ناوی میرانیه جوی دريمه فقط الفارقين يمانه الفارقين جبري دا چای اوجاقیا من هبول ویدری جبري دا دنگ بیش هاتنه ویدری يعني sürekli صحبت هم الویدری گش بو ایجا گوه که از بوی دعوی را تانشمیش بوم او دنگ بیجی جبر که هنکی تشتی نخوشته ده هبون مش کوکه دفجی برده دورا 80 وان پشتی کم دفجی بردم پشتی بلکه هبو سال که 2 سال 3 سال به شکلی من دوام کرد پشتی وی ایدی ایجاب کردن گوتن گرفت سترانه ببیجی دنگ بیجی بره جبونه که نیش بیرا کرنه yalnız mednavan kelame hanekada metev eve ku gerçekten rast dürüst ol Selman katliamı beri kuhatine kirinne dinema tecida yani ya mevya hanekat teveki analiz kir wan kelame metev jeder khist o edi medest buwan kelame hanekat kir o khadij ve razibe o am de davet adamın hatta anaji wan devam dikin serçavatine khadij ve razibe ve neşen hat hatavir براستی برنامه سرنامه مخواست ام بین لمالا و بین میوان مگو دبن دیوان دبن عاصمان دلی وده ام دین دیوان خوا وک کوناره وک دیرو که چوا کوتی پیشیوان ما گله ما دهاتن جم هف کم دبون و سر دیروک وانیه لسر چیروکا لسر کلاما لسر هلبستا لسر زانینه لسر علمه لسر مدرسه گوتی علم و زانین بحبر پارد کرن مجی خواست ام به شکلی به مقصده به غایب به آرمانجه امریک و شوپکه فکن لورا بری ویجی وقتی دیوانه وقت برنامه دیوانه به شکلی برنامه تلویزیونا رهبرش خواهد بول در خستن ما خواست دو شوپ هانه ده برفرهتر خوی تعالی نصرت و قوت بده وما موافق بك نيتا ما هو براستي ناوي برنامه سرنامه مج هلبستك الشيخ احمد خاني ستنديه معنا سرنامه قالك معناها هي خوازم سيدا خصوصا جوات خوازم سرنامه تي معنا پشگوتنهی معنا وبونهی پشگوتنهی شو دشهره خود سیداتین زمان سیدا شیخ احمد خانی دبی سرنامه نامه الله yani dibe despeka hamid işti nave Allah inşallah pişti lahza go meşara yuhan ve tamaşavane mejibi bini go sername mana peşgotu neyi mana ve bu neyi mana despekeyi evji براستی ناوکی گلک بروشه از بخواد عجیبینم ناوکی هم غریب هم بروشه شخواهی سیدا هاتی استندن جی روشکوی زیده تر کریه روشکوی دل زیده کریه جوهله ده ناوی برنامه امپیروز دکنج بوگ ام ناو و برنامه دانی براستی ناوروکا برنامه yani besinorum mirov kare beje yani jirok و حتی هلبست و چاند و هنر و کلام تفته ده ماموستا خصوصا جبوگو لکولینه ولی سر دیروک و سر قتل عامتی اللي قال كرت هاتيه كرن جبرگو تي او خباتي ولا سر ولو تشبونه خصوصا استخوازم جواب برسم جبر تشي ديفي مروف دیروکا خو زانه به مرو لکولینه لسر دیروکا خو بک مرو دینوکا خو دیروکوانیه بین پیش و مرو بشتغله کرم بکن تمام قوم لسر روی عرضه جبو گلجکا خو ببینن و لسر بینا کی خوشک چه بکن لازمه به تاریخ خزانون یعنی انسانی که تاریخ خزانون پیشیا خود بینن و پیشیا خوش لوی گوریه ایمار دکن لازمه که امجی دیروکا خزانون تاریخ خزانون کاچات که سر بابو کلمه د تاریخ نزد چبویا چنه ویا امیا بزانون لوی گوریه امجی حسابı kitabı خوب İca yani tişte ku ev araştırmayı ku min kiriye tişte en acil ku jmerevra zor te ev ku hakikaten em tariha ku yani gereğince em nizanin em pey neketine mehin nekriye
yani پر insanê ku galê wan divan son o tariha me nêzda galê wan serê xwe daye eziyet dîtiye sıkıntı kişandiye hayata galê xwe nizanin yani pir dûr neçin yani sadece hayata galê xwe dahi nizanin wî insanê ku hayata galê xwe nizane carna merevlê ner çok affedersiniz fena zipar aviye yani çi balê xistiye ew jî li wî alî çûye halbuki wextê ku hayata bav û galê xwe em bizane mesela ev alemê İslamê ku rabûne di bulga me da o ji insanê kurmanc pir insanê değerli kıymetli rabûne alim medresê me sürekli derê wan vekirî bûne yani wextê ku ev dîroka xwe em bizanibin insanê gencê me jî ku rave nesla me ku nû rave layîqê bav û galê xwe rave Wexta dîroka xwe zanibe wextê ku zanibe layîqê wan rave bişopîne malesef nizanin yani ikçe ku nizanibin lazim e ku hinek wê fedakariyê nîşan bidin top bikin bînin arakî ku yani beyne ketine araştırmış nekine ve azmê nîşan nedene en azından belki hîvî xwedê bixweynin yani. İnşallah zêwana pêş te zive gerim bê tê çi tade zorî we tê dîtî ji bo tê duan lêkolîna bi rastî û gund gelek ciya geriyane ez ê dîwana pêş te pirsim dest xwazim bizî verim Sêdayê Mele Mehmûd Sêda bi rastî berî wê nacê ser dîrokê gotinek tê got merov bêje kesê got mirovê got tê ji dîrokê xwe bêxeber be weke kesekî got ji hafiza xwe bêxeber be yani wek xweşbîr kiribe weke got nû hatibe dünyayê ew paş giş bibîne ji Sêda me got bêsînore dîvana me sernama me bernama me heyata jiyana alima û ilm û medrese bi rastî di Kurdistanê de medresê me bi navûdengin و شیخ و عالم ما جوارینه یعنی شیخ و عالم ما زنای ما رناس ما نه تنه گوتی درس عربی و درس قرآنی یعنی وقتی چوانا سر شیخ احمد خانی وقتام پیون وقت عنی ویژه و ادبی و به دهل بس جدی پیش داره اجا جبر چه مروف گرک زانه به جیانا عالم پیشیا جبر چه علم راستی اتخوازم که محمد دواره گمبونه غریبه تاریخه خواه به چند کلمات تقویایی بکم دبیر انشالله دواره مدرسه و علمانده دیسا تشته گو مخوندی و مکولایی انشالله مبینن زمان بشتی خلافای راشدین یعنی هر چهار خلیفه علما کفر امکرین غریبه تاریخامه yani em ji tarîxa me dizîn tarîxa me ji me dizî ji ber vê yekê neslekî nifşekî li gor edeb û terbiya xwe gihandin û em lêborîna xwe ji temaşevanê xwe dixwazin wekî kerî dan ber xwe berê wan bi ku vekirin wî kerî negona belkî derd û kulê di nav coğrafya İslamê de îro bikar tê jî belkî sedema wê herî mezin ev Ez karim bir minakeke veya minak bidim mesela katliama Dersim'e em tev duyvarî di nexasim lêkolînekeke Muhammed hene lê jî guhdar kirin em tev tarîxê dixwînin em negiyaştin fakat ixtiyarê me yî got hê ew katliam tê bîra wan hene li jinê li hayatê hene ev katliam di dema partiya CHP li ixtidarê bû li Dersimê ev katliama zor dijwar bikar hat îro rayê CHP yê herî pir ji Dersimê derdikeve çima çünkü ew nesl û nifşên nû hatî Dersimê kalê wan bavê wan ew tarîx ew zulüm bi neslê xwe nû hatî nedan hînkirin ji ber wê jî îro xelasiya xwe partiya CHP de dibînin bi rastî ji berê de alim cihekî wanî qedir bilind di nava ummetê de heye nexasim li Herêma Kurdistanê cîkî medresa cîkî alimayî gelekî bilind heye lewra ji dirêjiya tarîxê heta roja me medresê di herêma me de her yek wekî zanîngehekê yanî wek üniversitek îro bû û her alimekî müderrisekî godwan medresa de ders digotin wek zanyarekî wek bilim adamiyekî îro bû belkî neb sedemî medresa ba zimanê Kurdî hebûna xwe heta îro nedidoman çünkü
دگوتنا درس مدرسه دبخوامجی هنکیلی خوندیه سیدای ما چاقا عربی درس عربی شفقیه خورش طلبه خور دگوتن بزمان عربی دخواندن لبل ورگراوی بزمان کردی دکرن او جیبوی صدما گو زمان کردی بواسطه مدرسه ما بواسطه عالمان بگیجه حتی ایرو خو محافظه کریه وک هنک به اول و نیاری اسلامی ایرو بسرناوی کردیتیه در کتن و دبی اسلام مبشون دشتیه اواناش خو نیاری اسلامی نه حال بوکی نه علم اسلام با زمان کردی نه جبنی دوان دابو با جبنی دی نه بلکی تو اثر تکوک زمان کردی نما با هم دیا دبر همه احمد خانی دید ملای جزری دید یه فقیه ایران دید دیش عبدالرحمن اختپل بر همه وان دیجی هم دبینن گو دوی سردمه دیجی بر همه خواه زمان کردی نویساندنه و ادبیات کوکک ادبیات زمان کردی را بکارانینه درجیا تاریخ انسانیت دیده گلک شیخ عالم سیدا و روشنبیری هجا و قدر بلند گهاشتنه راستی در کتنا وان شخصا وکی در کتنا داویه هنک جوان شیخ و عالم و سیدایان دماغ رونی کرنه هنک جوان فلقاک تاریخ رونی کرنه هنک جی تاریخ انسانیت رونی کرنه دناوا ظلمات و تاریکی کفر و شرک و جهالت ده خلق مظلوم ره خلق بلنگاز ره خلق بندس ره هم بونه هدیه خلاصیه هم جی دناوا و تاریکی ده بونه فانوس بونه شوق و رونایی بونه صدمه خلق دره و ریچه گوان دانیه سروان ری و ریچه ده ریا خلاصیه خوشی ناس بکن اف شیخ و عالم براستی وکی مومه خو حلاندنه لیبل در دورا خو رونی کرنه اف کسایتن هجا و قدر بلند گوارس و امینداری پیغمبرانه تدی معلومه ویجی پیغمبر علیه صلاة و سلام گلک حدیثی وی درباره عالم آده گو هم وارسی وی نه امینداری وی نه بله سر وان حدیث و آیت مسته گو هم همه وگرن وان بله اتخوازم که عیسی جی سر حق دنگ بیجی کلام سترانه چند گالگالم بکنش خواه تیم داویا بشه بریم تیم که عیسی براستی دنگ بیجی ستران و کلام و قصیده دیروکا کرداده و دیروکا اسلامی جی که گرنگه خواه براستی از جبرگ و ملیکولین جی سر نکریه از مراقه دکم یعنی مراقه همیش سره یعنی دنگ بیجی دوی هرما کردستانی ده گوته بدنگ گوته و زانن کی هنه مثلا وقتا مرو وگر پاش خوا کرم کن دنگ بیجی aslında yani kültüra bir memleketi meye. Kültüra memleketi Kürdistan'e. Yani ev katliamı ku dinama tecede kuatiye işlenmiş kirine yani bana haneka yasak bunu. Ne kesi karbiye yazıp ke ne kesi karbiye bahsip ke ne kesi karbiye yani bahsa van mesela bike ama katliamı kuatine kirine van zulme kuatine kirine ekseriyeti بشكل سترانه بشكل دنگبيجي يعني اوانا هانيكا هاني زمان ودناوا توبلمه دا yaymış kirne o gotne ana maralvan kelame şarad nere ve özellikle tariha cumhuriyet verda maralgava kudednere yani tamamıyla yani eseri kujber yasak bune بدنگبيجي ve haneka derxistine meydanı o ve evki hani zaman yani ve derdi kulli xo gotne yani inşallah serüya او سر سترانا کو کی سجی بحث کرد حقیقتا تاریخا ملت ما مظلومیتی وان سترانا آنی زمان و ستران نیشتی هنده ببه مثلا سرگل یزیلا کلامه کی هیا تدید و کی ایسای چتر زند و سبیل بر پسیر شیرت داتنینه yani diğer kuştune sebiş sağmaya sebiye berşire ol berpesiri yani ve vahşet etine zaman o stran da derbast ve az küçükvum az sevim bande bavemni kelam strana havun
وقتی که یاد داده سر ذاتن پریکو آجخلیه مرف سبی وجی یعنی گریه مرف تی من تم مرخت کر افغالی زیلا کدریه لکو وی وحشتی بویه چی بویه چی نبویه اف مثلا جوی چاقه دا بیه مرخ کتبو دل من خدا کر نصیب تاز حتی وان داره چوم و مثلا یعنی اف تاریخ همه بانه هاتن حتی وان داره يعني يازي مازي تنبيه تبي صاخ بيه بفان كلام وان تمام بله بازن که کیسه بری امهرن نامبر که جمره سترانه که مادام كتني بله سترانا كت كلامك خديش ورازي بي ان شاء الله پیغمبر علیه السلام به هون لقای بخش جنت بون جبون بله امجی که کی ساوی بین کتی ناف دستما سترانی استفاده بکن كلام الشيخ مصباح ببيجن زمانك جبني خطيت فتل تينا دشتا بسم البريشان جراد بيجن قندك هي جاكتين ويدري بشتوي استخبارات ايوان دستينن ناوا جنم دا وانا نكا خفت شيرن وباش دور لجنم دقرن اگر بري جنم ددن بشتيك اگر بري جنم دا عولي طارامشت كن دبير اگر بري جنم دن امي انا السربي بيجن ان شاء الله كلام الشيخ مصباح ويا خاو ويا خاو ويا خاو ويا خاو ويا خاو اخاو دبابة تجبري ذا عقل من الإسلام جباب قال خدا ربر عشيرة حي روجك مسام للدنيا كل زوزان قجخيم برخيم ولا عمر محي لا هرد لا يقول بري كل بترى ما فلكي أخي ويا خاو اخو سبي ازي بتشولا بسم الله براسنا بريشان اذا كثم دلي مجدل ادلكي دينا يزباشي جندرما يزباشي كي دلوا دينا لرابو اج بسم الله اجزم يول خدج دينا اقامتي قرباشي اجبر قبضه اجزمي دقشينا بسر وسوي رحمة دا سليماني عبد القادر دا دهاجينا لا تقول لا معكم فرارج من خطئاتنا كي وكينا هلا دقو مختارو يزباش يقولوا لا لقيت نزاري معكم فراري شبن خطياتنا كيوكينا لا يكجي جراد بين شميز باكر شيخ نور الدين لا يكجي جراد بين بري شيخ سعيد افندي شيخ عبد الرحيم لا يكجي جميل السيدة بعسلي خلجينا لا يكجي برخي مالا وسب السيدو برقم كرمانجي سرق فيا سلحدينا ولا وي لتشولا بريشاني لبوزي قولا حسو شوجنو جيبارا خذي داد ناوي زفيا جنم دراكتين هيبي يا خاي خاي ويا خاو اخاو اخاو ازب تشولا بسم الله براسنا بريشان ذكتم دلي مبكينا كينا لا جرما هابيني حزيران جرمك فربتينا عسكر قرانا ايش يدني قولور ديار بكي بقاميونا بجمسا دقشينا
لا چار نکاره گنه تمام بنزینه پیدرشینه لا هم تمام گنه ماگر پیودانینه لا مدي جناوة جن مرابنا هلمو فيتنا سلحدي سر خراق رج خواشيرنا دقو شمس ملو بابو دور متمامي واخ لا هلمو فيتنا شيخ مزما دقو سلحد الله لنجي خل فيا نخ فيا اج خوي مترسينا لا الهوار وإمدادا ما بخالق الجوارين شنطيا تمام إدنا وأجنم دابونا خليسيل جندر ما شوتنا شيخ مزما جويدر خلاص تبدش حشتري دمالا عثمان حجيدا دمينا لا بلكي سمد سورو بكتين دولتي خير نجا خير نبينا خبرك بمركز فارقين إرادقنا چاویشی اقرا قول اتب چار حب جندر مل دور اخانی نوبت دگرینا لسر كلك بسيدنقا الشمس باكر كي قيرنا لا دقو لو بابو تتبق نتقيني قابات بتقيني قند متمامي بشوتنا شيخ مزما أبوي كلمة واني إدخافين دكلك تبنجي جدستي ودستينا شيخ مزما أدرك دفتري بالا خداي تشاويشي قرقولي تبي چار حب جندر ما سكنينا لا دقو اسمد سورو لبلكي من جنة باقي بتشاوي سرئي خنبينا لا دستي شمس بكرن دار كلم شابر ودار خوفانا ديار بكر رنجينا لا بيروح دار سرفر ديار بكر نابكو ما مريضا مشينو اقرينا ويا خاو ويا خاو ويا خاو لباب تجبري ذا آخر من دي إسلام شباب كالي خداري بري عشيرة حياة روجي أمساب الدنيا لكل زوزاني قجخي لبرخي مالا عمري محي هردو لا يقول فري كل دل ما فلكي خاي خايو ساعت خوش خود جورازی كيف كن أمهرنا نافبركي تماشوان الهجا بشتي نافبركي كن أمدي سابورا بن